Yes, ikaze kuri mwese rero. Iyi ni waka podcast. Reka tuganire kuri contre-offensive y'abanya-Ukraine bagerageje gukora mu cyumweru gishize, turebe n'iki bagezeho. Tuganire nyuma yuko abarusiya bafashe gahunda yo kwigarurira uduce dutandukanye, ese n'iki bagezeho. Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe muri iyi podcast. Turarebera hamwe udutero shuma tw'abanya-Ukraine kuri Moscow, turarebera hamwe n'iki turi gutanga, ese turi kumarira iki ingabo za Ukraine ziri kurugamba. Yes rero muri iki cyumweru abanya-Ukraine bakusanya abasirikari babo, bakusanya ibikoresho, bakusanya ibimodoka bitwara ibitwaro bya rutura, bagerageza gutera position z'abasirikari b'abarusiya ngaha muri Zaporizhia. Bagerageje gutera ngaha muri Zaporizhia bashaka kugira ngo abariho batoborera, nkuko twabibonye muri podcast zashize, bashaka gutoborera aha hantu kugira ngo habageze ku nyanja ya Azov, nkuko mubibona aho ngaho ku ikarita, babashe gucamo iki gice abarusiya bayobora, bagicemo kabiri, bababuze communication, bahagarike urujya n'uruza rw'ibikoresho by'abarusiya. Ibyo rero niyo targeti y'abanya Ukraine, niyo targeti babwirijwe n'aba banyamerika babaha ibikoresho, n'abanyaburayi babaha ibikoresho. Muri iki cyumweru rero baragerageje baciye muri Zaporizhia, muri aka gace kitwa Robotino rero ahangaha sinzi niba mwibuka video naberetse contre-offensive y'abanya Ukraine igitangira, uko harashwe ibifaru byinshi cyane by'ama Bradley n'ama Leopard bikarasirwa ahantu hamwe ari byinshi. Ibyo rero byisubiyemo ahangaha muri Robotino region, akaba araho abanya Ukraine bari bagize targeti. Ibi bifaru byabo byararashwe ku bwinshi kweri, byararashwe, biraraswa. Ibi bifaru nababwiye ko byari birimo ama Bradley, birimo ama Leopard, birimo n'ibimodoka bitwara ibibunda bya rutura. Ibi rero bikaba byarabashe gusenywa, abarusiya bakavuga ko hasenywe ibigera kuri 20. Ni ukuvuga ngo ibyo 20 biravuna uruvange rwa byose, iby'abadage, iby'abanyamerika ndetse n'iby'abongereza. Muri ibyo imodoka byasenywe akaba ari uruvange rwabyo nkuko mubibona aho ngaho ku mashusho. Aba basore rero b'abarusiya bakoze iyi operation, ubu ngubu bakaba bategereje kwambikwa imidari nkuko byavuzwe n'umuvugizi wa Kremlin Peskov. Akaba yavuze ko abasirikari bagomba kwambikwa impeta z'ishimwe, impeta z'ubutwari, kimwe na bamwe barashe ka gatsiko ka bya bindi barashe urugamba rugitangira. Rero ahangaha muri Robotino kandi ngo ni Robotino ahangaha kandi bikaba bigaragara ko abanya-Ukraine nyuma yo kuhatakariza cyane abasirikari benshi ndetse n'ibikoresho byinshi, binavugwa ko hafatiwe abasirikari benshi cyane ba Ukraine. Ukraine ikomeje kuhoherereza ibitero, irakomeje kuhohereza ibimodoka. Nyuma y'icyo gitero cya mbere, ejo nahoze mbona hari utundi tumodoka, utubradle twagiye tugwa mu mamine, utundi tukaraswa n'izi drone bita Dansete. Ahangaha rero muri Robotino akaba araho abanya-Ukraine bakomeje kubonera ishyano. Abanya-Ukraine kandi bakaba bakomeje gukubitirwa ahagana muri Kharkiv nkuko nari nabibabwiye. Contre-offensive y'abarusiya yagombaga kwigarurira uyu mujyi wa Kharkiv, kuko twabibonye ko nawo ni umujyi utuwe n'abantu bavuga ikirusiya, ni umujyi uri mu majyaruguru. Uyu mujyi abarusiya barawushaka cyane nkuko bitangazwa na leta ya Ukraine n'umuvugizi wa presidence ya Ukraine. Barateganya ko bashobora kuba bakwevacuatinga cyangwa se kuba bakwimura cyangwa se guhungisha abaturage batuye muri uyu mujyi wa Kharkiv, kuko bigaragara ko uyu mujyi ugiye kuba isibaniro. Ibindi bitero rero byavuzwe bya Ukraine ni byagerageje kugabwa ahangaha muri Kherson, nabyo akaba ari ibitero bitagize icyo bimara. Ahangaho abasirikari benshi bakaba barayamanitse, akaba ari tekiniki imaze kugaragara ku mirongo y'urugamba y'abasirikari ba Ukraine. Abasirikari ba Ukraine nyuma yo kubona ko bashorwa ku rugamba nta cyizere cyuko bari buveyo, bashorwa ku rugamba mu bintu bimeze nk'akagambane, mu bintu bidateguye neza. Ubu nabo noneho batangiye tekiniki yo bageze muri
mu cyo wakwita ligne de contact cyangwa se contact line. Ikintu cya mbere abasirikare ba Ukraine bakora bagerageza gucommunicatinga n'abasirikare b'u Burusiya, bakamanika amaboko bakavuga ati twiteguye kuyamanika, muze mudufate. Abangaba bagafatwa kubera ko abafashwe baba barokotse akagambane ka Zelensky, nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa n'imfungwa nyinshi ziri gufatwa n'aba basirikare b'Abarusiya. Hanyuma rero hakaba n'ibindi bitero abanya-Ukraine bakomeje kugaba hirya no hino. Abarusiya baravuga ko bahagaritse ibitero by'utwato dutoya tutagira abapilote twari twigabije Crimea cyangwa se Sevastopol. Utwo twato tukaba twakomeje kugenda twose dusenywa, ntihagira icyo tugeraho. Ibindi bitero by'abanya-Ukraine biteye kwibaza ni ibingibi bikomeje muri Moscow. Ibi bitero bikomeje muri Moscow biteye kwibaza kubera ko uribaza ukavuga uti target ya Zelensky ni iyihe, icyo bagamije ni ikihe, biri kumarira iki abasirikari ba Ukraine bari ku mirongo y'urugamba. Nkuko byatangajwe n'uyu mu expert wahoze ari muri CIA, we byamutangaje cyane, akaba yibaza ati ni gute Zelensky yaba ashobora kuba yageza utu drone twiwe i Moscow ariko akaba nanirwa kutugeza mu birindiro by'Abarusiya bihanganye n'abasirikari be, biri gutesha umutwe abasirikari be, birimo kurasa ku basirikari be. Ni gute izo drone uzigeza Moscow ariko ukaba utabasha kugera inyuma y'imirongo y'Abarusiya ngo nawe ubateshe umutwe? Uyu mu ex-CIA rero akaba yumva ari imibare ya cyana, akaba yumva ari imibare yamucanze kuyisobanukirwa. Kuri njyewe rero murabizi iyi mibare narayibabwiye, ni Zelensky ushaka umujinya wa Putin, ushaka ko Putin yica abaturage benshi akabona ibyo asakuza abwira amahanga. Rero ibi bitero by'abanya-Ukraine byagabwe, by'amadrone yagabwe, nk'uko Minisiteri y'Ingabo y'u Burusiya ibitangaza, ni drone zagabwe mu bice bitandukanye bya Moscow. Ahangaha akaba avuga ko inyinshi zagiye zose kwanza zarahanuwe, izindi zigenda zibura network kubera ryakoranabuhanga ry'Abarusiya ryo bita Briar network y'amadrone. Ibyo rero bikaba bikomeje gutuma izi drone zijya i Moscow nta musaruro n'umwe ufatika zitanga. Ukaba wakwibaza uti ibi biri kumarira iki Zelensky, biri kumarira iki abasirikari ba Ukraine bari ku rugamba? Ahangaha rero abanyaburayi bakaba batakambiye Vladimir Putin, bamusaba bamubwira bati nyabuneka cinkoni izamba, ntiwihorere kuri utwo dutero twa Zelensky arimo kugaba kuri Moscow. Mubabarire, ntabwo azi ibyo akora, ngo ni umwana ntazi ibyo akora. Nkaba navuga rero mw'abanyaburayi mwe murimo kwibeshya ku nzira. Ntabwo Abarusiya ntabwo bashobora kwihanganira umuntu ubuza Abarusiya kuryama. Muratwita udutero turi shuma ariko ntabwo dutuma Abarusiya babaho bumva badatekanye. Ntabwo rero Putin yatuma ibyo bintu bikomeza. Nge nkaba numva icyo mwagakoze ari ukugenda mugafata iyo werewere yanyu mukayigira inama, mukayibwira muti ibintu uri gukora nta mibare irimo, wegerageza guhangana n'abasirikari ku rugamba, cyangwa se niba unagize Moscow target, gira target ifatika. Rasa nk'ikigo cya gisirikare cy'i Moscow, urase kuri Minisiteri y'Ingabo za Moscow tubone ko etaje nk'ebyiri wazihanuye, urase ku masantre de commandement y'Abarusiya tubone ko nyine uri gukora akantu. Naho ibi ngibi mukamusobanurira ko ibyo ngibyo nta kintu byamugezaho, ari ibintu bishobora gukurura umujinya wa Putin, noneho agatangira gukora n'ibyo atagakoze. Ahangaha rero nk'uko bikomeje kugaragara rero, tukaba dukomeza gutegereza reaction y'Abarusiya kuri ibi bitero. Reaction y'Abarusiya kuri ibi bitero ni iyihe? Kubera ko aya maganya y'abanyaburayi ndabizi ko Vladimir Putin ntago ashobora kuyumva, nubwo nawe ari umuntu ushishoza udashobora guhita afata umwanzuro wo kurasa mu baturage ako kanya. Nizera ko kugeza ubu ngubu Minisiteri y'Ingabo y'u Burusiya irimo kubyigaho, irimo kwiga ni gute bashobora gusubiza ibi bitero by'abanya-Ukraine bikomeje
kwibasira Moscow nk'uko mubizi na Belgorod. Buriya Belgorod mutazagira ngo byararangiye, ibitero ibyo bitaga ngo ni ibitero by'abasaboteur ku mipaka y'Abarusiya ahangaha muri Belgorod birakomeje. Ahangaha nk'uko mubizi leta y'Uburusiya ikaba yarahashinze abaceceni ba Kadyrov, akaba ariho barimo guhangana n'aba bantu bashaka kugeza intambara ku butaka bw'Uburusiya. Ibi rero abanyamerika ntago babishyigikiyemo Ukraine, akaba ari nayo mpamvu ibi bitero Ukraine igaba kuri Moscow byatangiye bibaho, ariko Ukraine ntibyemere ko ariyo yabikoze. Uyu munsi rero Zelensky aremera ku mugaragaro ko ari we wabikoze, ari nayo mpamvu abanyaburayi bahita batera hejuru bakabwira Putin bati nyabuneka mubabarire, ntiwihorere kuri ibyo bitero. Nge numva ko aba banyaburayi mwagombye kugusobanurira Zelensky Uburusiya icyari cyo, ubushobozi Uburusiya bufite, mukabimusobanurira akabyumva, mukamubwira ati ziriya drone rero wohereza kuri Moscow ubu uri kwikoza agati hahandi kuntuza, uri kwikoreza agati kuntuza, kubera ko Uburusiya bufite ubushobozi bwo kuba bwagira target aho bushaka muri Ukraine, kandi bukarasa mu ntego zabwo. Ibyo rero nkaba numva ko niyo nama mwakabaye mugira Zelensky kandi yamugirira akamaro. Ahangaha ndahabona video iteye agahinda, ni video nabonye intera agahinda, ndavuga ndaza kuyibaganirizaho. Uyu ni umusirikari w'umunya Ukraine, ari ku rugamba aho ngaho muri za Robotino region hafi ya za Zaporizhia. Yarimo gufata aka video yohereza umuryango wiwe awubwira ati ndabakunda cyane, nimutambona muzamenye ko naguye ku rugamba, ariko munamenye yuko nagiye mbakunda cyane. Iyi nkuru nk'uko ibivuga ntabwo bigaragara ko uyu musirikari yaba yararokotse urugamba cyangwa se yarafashwe, gusa Waka podcast turamwifuriza ko yaba yararokotse cyangwa se akaba yarafashwe cyangwa se akaba yarashoboye kuba yasubira mu muryango wiwe. Nk'uko twabiganiriyeho, aba basirikari ba Ukraine muri iki gihe bafite tekinike yo guhita bitanga mu maboko y'Abarusiya. Rero tukaba twakomeza tukareba aba Barusiya nyuma y'ibi bitero byagabwe ku kiraro cya Crimea, harimo kubakwa fence mu mazi izatuma utu twato tutongera kugera kuri iki kiraro. Akaba hari no kubakwa system irimo kubakwa, iri vuba, iri hafi kuronshingwa, iri hafi biravugwa ko iyi system cyangwa se iri koranabuhanga Abarusiya barimo gutestinga ni ikoranabuhanga rizahagarika cyangwa se rizabuza ubushobozi Starlink ni ibyogajuru bya Elon Musk. Nk'uko mubizi, ibi byogajuru nibyo abanya-Ukraine bifashisha ku mirongo y'urugamba bahangana n'Abarusiya. Akaba ari ibyogajuru bibahereza amashusho, bikabahereza amashusho ya position z'abasirikari. Rero umusirikari wa Ukraine cyangwa se igisirikare cya Ukraine kiratangaza yuko Abarusiya bari hafi kuronshinga cyangwa se gutangiza system bamaze igihe batestinga, ishobora kubuza ubushobozi Starlink ishobora kubuza ubushobozi Starlink bwo gutanga amashusho y'aho ngaho muri Ukraine. Ariko nanone mu gihe gishize Elon Musk yatangaje ko igihe cyose Zelensky azakora ubusazi bwo kumva ko yatera Crimea, Elon Musk atazamuha uburenganzira bwo gukoresha ibi byogajuru byiwe. Ukaba wakwibaza uti rero bizagenda biti igihe cyose Abarusiya bazaba basohoye iri koranabuhanga ryabo rihagarika ibi byogajuru bya Elon Musk, cyangwa se Elon Musk ku giti cyiwe we akaba azahagarika cyangwa se akima abanya-Ukraine gukoresha ibi byogajuru. Umusirikari wa Ukraine aratangaza ko kujya ku rugamba n'Abarusiya udafite ibi byogajuru ni ukwiyahura, ni nko kugenda udafite indege, ni nko kugenda udafite ibifaru, ni nko kugenda utazi yujya, ni ukwiroha mu muriro w'Abarusiya. Ni ukubitegereza tukabireba. Rero mwakomeje kumbwira ngo izi technology ya Elon Musk ikora gute. Iyi technology ni ibyogajuru biba bifotora ahantu hose muri Ukraine, bigahereza Abarusiya, bigahereza abanya-Ukraine position z'Abarusiya aho ziri.
rero Elon Musk nawe nk'uko mubizi muri iki gihe afite ubwoba ko ibi byogajuru byiwe byaraswa, afite ubwoba ko abarusiya bashobora kurasa ibyogajuru byiwe bakabihanura, kubera ko muri tekinoloji zihambaye abarusiya bagezeho bafite misile zishobora guhanura ibyogajuru cyangwa se satelite. Bafite na satelite kamikaze, bafite satelite z'amakamikaze nk'izi drone za Shahede mubona ku buryo iza ikaba yagonga indi satelite. Rero Elon Musk bivugwa ko nawe yahawe gasopo n'abarusiya ko igihe cyose iri koranabuhanga ryiwe ryaba ikibazo ku rugamba batazatinda kuba barihanura. Ibyo Elon Musk akaba bizi, ari nayo mpamvu mwumva ahora ahanganye na Zelensky. Uyu mugabo mukaba mubizi ko no mu minsi ishize yatanze umwanzuro w'uko Ukraine byose yabivamo ikarekera abarusiya turiya duce bafite, noneho nayo igatuza ikagira amahoro, ahubwo bakaganira ku buryo Ukraine yagira garanti y'uko abarusiya batazagaruka kwigarurira utundi duce. Iyi ni Waka Waka podcast. Rero nizere ko mukomeza kunshyigikira. Icyo mbasaba ni ugukandaho like, burya iyo ukanze like bituma video ibasha kugera ku bantu benshi, kuko YouTube ipropose abantu benshi. Rero niba ukunda Waka Waka, kanda kuri like, ukande kuri share, ukande ibishoboka byose kugira ngo iyi podcast ikomeze itunogere twese. Tuzakomeza rero kugenda tuganira ibiri kubera ku rugamba. Hari ibikoresho bishya abarusiya barimo kuronshinga, hari ibyo bari guteganya kuronshinga, ibyo byose tuzagenda tubiganiraho. Ariko sinagenda ntababwiye iyi nkuru ya The Guardian, kuko ni inkuru yanshimishije cyane. Ahangaha The Guardian yari yanditse ngo US and the European Union need to get over their pride and make a deal with Putin at any cost. Ini The Guardian yabyanditse. The Guardian rero ikabivuga ko ngo according to the author of the article, the West only drove itself into a trap by sanctions against Russia, and the economic war turned into a failure and led the suffering of a lot of people. Nukuvuga ngo abanyaburayi bagomba kurenga kariya kantu bita niba arako kwiyemera, pride bavuga iki, bagomba kurenga agaciro kabo ko kumva ngo ntibamudaseba, ngo ntibashaka guseba muri conflict ya Ukraine. Bagomba kurenga ko kantu, bakarenga ko gaciro kabo, noneho bakagenda bakegera Putin, bakadiringana nawe, bagastrikinga deal na Putin, bakareba uburyo bagarurira ibintu byabo ku murongo, ibintu bigasubira mu nzira nziza, abantu bakareka kubabara, kuko ibi bihano abarusiya bashyizeho biri kubabaza cyane abanyaburayi kurusha abarusiya. Buri uburusiya ni gute wababaza umuntu yifitiye petrole, yifitiye gaze, ibintu hafi ya byose biba mu butaka arabyifitiye, uwo muntu uzamufatira ibihe bihano bimugireho ingaruka? Usanga ahubwo ari wowe birimo kugaruka, kuko mubimenye kuva intambara yarangira, nako kuva intambara yatangira, ibihano byose abanyaburayi bafashe ntibigeze batinyuka gufata ibihano kuri petrole, kubera iki babifashe kuri gaze. Ese uburusiya nimumara gufungura amayira y'ubucuruzi, amayira mashya y'ubucuruzi agakomera, muzajya kubugarukira bitagishoboka. Niyo mpamvu uyu munyamakuru mu nkuru ye nubwo ababwira ati mu cyubahiro cyanyu mugomba kumva ko mugomba kurenga icyo cyubahiro mukegera Putin. Ni nko kubabwira ati already mwarasebye already, mwitwa ba Sebastien, mwarasebye, none igihe cyanyu kirageze ko mwegera umusaza Putin, murebe uburyo mwagarura ibintu mu murongo, kubera ko ibi bintu bizabagaruka. Murimo kwihangana ni umwaka umwe ibiri, ariko bizabagaruka the end, kuko iyo petrole Putin ashobora kuzagira gutya akayibima burundu. Nano na gaze, reba gaze mugura gaze ivuye he? Muri kugura gaze ivuye mu Bushinwa, murugura gaze ivuye muri Taki. Abo bose bari kwirangura hehe? Muri Russia. Barayirangura kuri make bakayibagurisha kuri menshi. Ubwo n'ubugoryi. Nje numva n'uburyarya bwanyu mu byubahiro byanyu, ariko nje nita ubugoryi. Niyo mpamvu uyu munyamakuru avuga ati guseba rero byo mwarasebye, mwabaye ba Sebastien, mwitwa ba Sebastiani,
nimwegere Putin ahubwo mugerageze ibintu mubisubize hehe ku murongo. Uwo ni umunyamakuru wa The Guardian. Shimira cyane kuri iyi nkuru, abantu bazajya bagenda bahumuka. Niyo mpamvu nababwiye ati ko intambara itinda si inyungu za Zelensky, si inyungu z'abanyaburayi, si inyungu z'abanyamerika, ni inyungu za Putin, kuko ukuri niko kuzagenda kugaragara. Iyi ni Waka Waka podcast rero, ndabashimiye cyane, amahoro kuri mwese.